Mayap at magrasya nga bakpu kay katamungan, at syuta na pung kadwat pulong walong Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda puring kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabe tala puding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison and family, Dietz and Lita David, Mayor Roding and Mrs. Daisy Gonzalez, Mr. Romeo and Mrs. Vilma Ponsalan and family. Panaking Aldo ng Kebaytan, Vilma Ponsalan, at Kay Marnel Davis. Paraking malalagawang kapaldanan dari, Marilu G. Q. Pedro Makapagal, Lisa Manalo Manalang, Merily Manalang, Bia Isabel Malyari, Reynaldo Ventura, at Wela Bondok Celeste. Paraking special intention dari, Mark D. Cliner Bayani, Rosel Medina, Medel Malonzo, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Gemma Lumba, Ning Torres, Ariel Josefina, and Joshua Joriel Macabali. Paraking Kaladwadari, Monsignor Tans, Luisa, Rosario, Derla, Jenaline, Lorna, Bobby, Virginia, at Ding Maldang Kaladwa king Purgatorio.
Anting meto nga familia makatipon tamo ngeni king lagyo ning iba amponing anak amponing banal nga espiritu ing grasya na ning ginuta mong Jesucristo ing lugod ning Dios at ing pamakiyagum ning banal nga espiritu mantabe kay kayungan. Maya payabak po kay katamungan kanito pong kaorasan umeta ning pagmasusyan ing ika-28 Domingo ning karaniwan a panahon. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo, aminan tala pamo ngeni rin kay katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran arapaning Ginoo. Iyagkas tamo ngening miyagnanagnan, aminan ku king Dios. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwan na katamu at king pangapatawad da ring kasalanan tamu idala na katamu sana king biye alananga.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, datang sana at mantabi kaya kami kapilanman ing grasya mo. At papalyarya na kami sanang parating mapigagap, karing dapat amayap. Itiaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyang po magari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu manggaman, king alananga. Pamasang ibat, king kadwarang libro ding ari. Inaaman, dinulong niya king ilog at milungag niyang pitungok king Jordan. Ang timoying penabili na kayang Eliseo, at may subling pasubayong kayang laman. Melinis ang timoy laman ng metong abingot. King pamagbalik na kang Eliseo, kambiyarin sa blang mamantabi kayo. May lawo siya kilugbali, at kingarapan ng Eliseo, nga nang migsalita. Ngini ko kilala king alangaluwang Diyos, king mabilo gayato, nunemo yung Diyos ng Israel. Ngini tangkap ko sanang metong regalo, kining kekong talasuyo. Dapot Eliseo nga nang mekibat. Nung makanano'y mabing ginung kakong susuywan, makanyan kong tanggap nanuman. Inaaman pamilitaning tanggap, dapot tinanggiya Eliseo. Inaaman nga ng sinabi kaniti, ang tinaning ako bisa, paintulit yukening kekong talasuyo, imi pagkaluban niyang gabun agyurang idala ring adwang asno. Ulingin kekong talasuyo, kapilan man inemalyaring mampang ayin adurulukan, o kaya na anumang sakripisyo king alwang Diyos, nunemo king Gino. Ing amano ning Gino, ing Gino pepakilala niya karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya yung bayang dalit ing Gino, uliling makapagmula ng diyan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, king tagumpi kayang kimtan. Pisyag ning Gino ingkeng tagumpi, ingkeng pamagligtas, karimbansa pepakilala ng tuni. Ing pangako ning balen ning Israel, nakelingwan, karela mit mo yan lugod, ampon katapatan. Tagumpay ng Diyos, ikit na rin sa belang tao ning yato. Dalit kaking Gino uling masaya ka o meto yato. Purian me kampering dalit, pulisak ning tula. Pamamasang ibat, king kaduanan sulat San Pablo, kang Timoteo. Ganakan mi Yesu Kristo, as hinubling mebe,
at menibat king lahi ng Haring David, ya ing mayap abalitang panaral ko. Magkakasakit ko at makatanikala anting kriminal, uling panaral ke ing mayap abalita. Dapot ing amano ning Diyos, malyaring itanikala. Pibabatan ko ing sablang bage, alang-alang karing pinili ning Diyos, bankam tanda naman, ing kaligtasan amanibat kang Kristo Jesus, at ing ligayang alang kapupusan. Tutuya ing kesabian, nung meteta mong kayabe na, meta mo namang kayabe na, nung manatili tamong mibabata, makipagari tamo namang kayabe na. Nung isakwil tayo, isakwil na katamo naman, nung etamo tunay tapat, yo manatili ang tapat, uling ene asakwil ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Pasalamatan niyo in sablang mga palyari, uling itiyo imburining Diyos, kim pangayabeyo kang Kristo Jesus. Ginuman tabeya kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. King pamaglakbe ng Jesus papunta king Jerusalem, dinalan niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatang ya king metong abaryo, selubong nandering apulong leproswan. Tinok nang lang makarayong bagya at kinulayit lakeya. Jesus, Gino, malunos ka ke kami. Inyang ikit nong Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit ko karing saserdoti. Kabang dalan kinayapla. Inyang apan sinaning metong karela ing kinayapya, migbalik yang kukulisak kapurian king Dios. Mig sa kabya arapan ng Jesus at pepasalamat ya keya. Ing taong iti metong yang Samaritano. Elawari apulo ring kinayap, nga nang kinutang Jesus. Nula ka rin ding siyam, alawaring migbalik amin ye kapurian king Diyos, subali mo kaniting dayuan. At nga ng Jesus keya, talakad ka at makona ka, kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Kaluguran kong kapatad, itiya ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan. Mayap ayabak po kay katamungan, pakigrit yaw pa pong mayap ayabak rin kay kayong kalele. Aro, maranop ko pa po ata. God is good
all the time. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Panwalan ko, ikatamungan pong at syungeni Kenny, biyasa tamo pong manalangin. Tama, mali. Inya pinatsyuta mo ni Kenny, ban kanita, mga di, ampo pang manalangin. Dapat nung pansinan nyo la, ring kay katamong pangadi, ring laman din kay katamong puso, miyaya liwa, ing kay katamong panalangin. Miyaya liwa, ing kay katamong bubulong, harapan ng ginuta mong Heso Kristo. Dapat, nung pansinan nyo lamo naman, atin pong metong common denominator karing kay katamong pangadyan. Nano ita? Napotang mga dita mo, paneta mong ating anyawaran. Potang mga di ka, panekang ating anyawaran king Ginoo. We come in prayer full of hopes, full of trust, and full of requests. Kalupan ng Lord, sana po tumod kong loto, wedding, ban kanita, dakala, ring kay katamong pera, ring kay katamong pibanza. No kaya naman Lord, pakayapan mo ko king sakit, akana kong panamdaman, Ginoo, ibiyeyo po sana ing kailangan ning kay kaming pamilya. Nung lalawan yu, potang mga dita mo, paneta mong manyad king Ginoo. Pero ing kutang, potang di natanging oras, amibye, itang anyawaran yu, potang mi pagkalob, itang binulong yu king ginuta mo, nanu ing gagawan yu. Nano po? Sanapin po, potang mi pagkalubla rin kay katamong anyawaran, ing amanong kapasalamatan, yan naman ing lumwal karing kay katamong panalangin. Pakilawe po rin kay kayong kalele. Lawen nyo po. Palageyo ring taong kaleleyo, biyasa la pong pasalamat, yes or no? May naya, buri ng sabyan, nalila po. Makadukoy Tito Chris na tito. Palageyo, biyasa la pong pasalamat, yes or no? Yes, uling yan, ing paganaka, ning kekatamong kapag masusyan, kaniting kaorasan, mayap, ing pasalamat, inya naman sana, ring balang metong kekatamu, biyasang pasalamat. In the gospel, we heard a very simple story. As nepong kasimplian, ing ebanghelyo kaniting Aldo. Nung nukarin, atin po kanong lepros one. Nepo, pilan la po kanong lepros one? Apulong lepros one. Nakabang dalan, Jesus ikit na la at dimdam na lang kukulayit. Na ano ing kukulisak da? Jesus, Ginoo, malunos ka, kaya kami, bala mo mawari sa sabihan da Ginoo, Jesus, pakayapan mo kami, karingke kaming panamdaman. Kanita pong panahon ng Jesus, deti po kasing lepros one, ela po malyaring lapitan. Eka pwedeng makiyambula, karela, at ila, ela mo naman pwedeng lumapit ka ring tao, inyapin ela po mipupunta, king sentro na ning karelang balen. Inyapin kayakit da kang Jesus, alalang aliwang gewa, nuneing kukulait ang popaing kukulisak manyawad sawup, king ginuta mong Heso Kristo kutang. Sino paano pong Jesus? Yes or no? Yes. Tinalakad la, pe papuntala na la karing pari, at kabang dalan, deting lepros one, apansinan da na ila kinayap la karing karelang panamdaman. Dapat at the end of the story, sinabi na po ng Ebanghelyo, atin po kanong lepros one, ing mibalik king Ginoo. Kareta po nga pulo, pilan la po kano ring mibalik kang Jesus. Adwa, metong yamu at ing makabilib, karening apulo, itang metong aita, metong yapapong Samaritano. Siyam karela Hudyo, pero ing mi balik king ginuta mong Yesu Kristo, metong yapang
Samaritano. Taong kukonsider da kanita, anting taong alang kwenta, anting taong mababa, uling tao lang makayaliwa kapanwalan, karing Hudyo. Pero iya pa ing mi balik king Ginu, ban kanita, munye, kapasalamatan. At inke ang pa magpasalamat, aliwa mo itang pabulong, aliwa mo itang may ng boses. Sabi na ning Ebanghelyo, babalik yang kukulisak at kukulayit, pasalamat king Ginu. Kaniting Ebanghelyo, ikita mo, na epo pala ganaganang taong makatanggap, epo pala ganaganang taong miririnan at mipapagkaluban, biyasang pasalamat. Lawan nyo po pasibayo rin kaya kayong kalele. Palageyo, atin yang utang alob o alayang utang alob, yes or no? So, nung yes, pakiramdaman tayo ing sasabyan ng Ginu. What is this for us today? Jesus is simply telling us, let us be, or let us not be the 9 lepers who after they receive their blessing and their complete healing, nala po, mi balik king Ginu. Instead, let us be that one leper who after he receives his blessing and his complete healing, return to Jesus and thank the Lord. Buri ng sabihan, pota po palang manalangin tamo, tamo mo kabud, manyawad, dapat biyasa ka namang pasalamat. Because remember, gratitude and being grateful is a sign of a person who has a heart that truly recognize God's hands. Sabi natin po ning metong apari, when we give thanks, we acknowledge that it was God who moved, it was God who helped, and it was God who healed. And it is always God who will gives and provides the things we ask and we pray for. Uling tandaan ninyo, ing ginuta mo, ginuyang babye, na numan ingke katamong anyawaran. He is our provider, He is our healer, and He is our giver. Ating asahan ke katamo, apin ing munyeta mo naman kayo, not material things, pero ingke katamong kapasalamatan king Ginu. Huling tandaan ng tamong pasibayo, ing tawong biyasang pasalamat, tao yang ating pusong malapit king Ginu. At ing taong biyasang pasalamat, kikilala ni ing kekatamong Diyos, anting kekatamong Panginoon. Inya naman kaniting kaorasan, buri ko pong balikan yu, ring sablang biye abinyayan yu, king kekatamong yatu. Pila na po kayang beses ing menalangin at menga di kayo arapaning Ginu. Pila na po kayang beses ing minyawad kayo karing sablang bageng buri yung akwa king ke kayong pamibiyebye. Agyang eyo po sabyan ka na ko nung pilan beses balo ko at panwalan ko. Dakal ng beses ing minyawad kayo at mirinan kayo. Dakal ng beses ing linapit kayo kaya at mi pagbigyan kayo karetang ke kayong anyawaran. Pero pila na pong beses ing mi balik kayo, siniklaud arapana at sinabing Ginu, salamat karing sablang bageng pigkalub mo kanako. Pila ng beses linwal karingas bukyo, ringamanong salamat o Ginu, uling panemong babye, ingke kaming anyawaran, bistaman eku karapat dapat. Nawan yu, etamo karapat dapat, karing bageng mibibiyeke katamo, dapot ing Ginu, panenang pagkalub, panenang bibye, ing balo ng kailangan na ning keyang anak. Uling makanyan niya, ing metong apengari,
Balo na nung nano ing kailangan tamo, at balo na nung nano ing kekatamong anyawaran. Pila na pong beses ing mibalik kayo, ban pasalamat kaya. Pakilawe po rin kaleleyo king left side. Left side, at sabihan nyo kaya, kapatad, mabiyasa kang pasalamat. O rin ka ring right side naman, kapatad, let us thank the Lord always. May pipila. Dear brothers and sisters in Christ, mabiyasa tamo po sanang pasalamat. And let us always thank the Lord for the many blessings He has bestowed upon us. Agyang itang pekamalating grasyang tinggap mo, pasalamatan mo. Agyang itang pekamal ami pagkalubke ka, pasalamatan mo. Agyang itamong simpleng migising ka at binyayan mo yung panibayong aldo ning kekambye, pasalamatan mo. At tandaan natin na sa bawat biyayang tinatanggap natin, mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Diyos na tumutugon, at mayroong Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, matuto po sana tayong bumalik sa Kanya at sabihin ang mga salitang, "Salamat po, Panginoon." So let this be our prayers and reflections. At ing assignment nyo po, kabalik yu karing kayong pibale-bale, pasalamatan la ring tawong meging instrumento ning Ginoo, ban kanita kapamilatanda, may paggalub at miibye, itang anyawaran yu kaya. Pasibayo po, iti po ing katamong pangadyan at pigunaman kaniting kaurasan. Amen. Ipasyagtaya po ngayon kay katamong kasalpantayanan, sasalpantaya kuking Diyos. Sasalpantaya kuking banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pangisama minsan, king pangapatawad na rin kasalanan. Manalangin taking ibatang at subanwa ang malambat ng linugod kay katamu, bayo tayo pamalyaring luguran at mitimawa kay katamu kapamilata ng Jesucristo. Nga tamong manalangin kaya, Ginoo papanatilyan mo keking lugod mo. Ulitan tayo po. Para king balayaning Diyos, ing Santa Iglesia, ban ing malugudtang Diyos, panwanani para king sablang binyena kay katamo, ing lugod ning Diyos, ing biyen ning Diyos, ing pamanantaben at sikanan ning Espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin kay katang pengari, at ding anggang meging mayap kay katamo, ban ing ipang at banwa, panwananongan, at papanatilyan king lugod na, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin kay katang kabalen at ing kay katang bansa, ban ing Diyos, gawa na katamong mitmong kapasalamatan, karing minuna na kay katamo, para king pibansyan ning kultura, ayaman na takarela, at king kasalpantayanan, ape payabot da kay katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring kalulu, o daralan kasakitan king karelang katawan, ban ing malingap a Diyos, panwananongan,
ban king kapasalamatan king kekatang tinggap, ipagdala talang lukod, katimawan at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaniting komunidad Kristiyana, ban ingibpang atsubanwa, panuwana na katangan, ban abalo takeya, ing kabaldugan ning kaya panalub, at kapasalamatan, at apayabot ta iti, karing kekatang anak, at kaparang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Umaya palubat malugod a Diyos, ang tinaning tinanggap keng alang bayad keka, alang bayad kami naman sanang mamiyet mirake. Banditak mo naman makapakiwangis keka at kingwangis ning kekang anak, Yeso Kristong ginumi. Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya arapan ng Diyos, sibpang lubos mayupaya.
O ginumi, tanggapan mula ring panalangin ning tapat mong balayan ay ampang mi. Kambera deting ayin, banking kapamilatan na niting gagampanan ming mipnong katapatan, apangayin tuliran mi ing miras king ligaya mo madnuwa, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, itas yula ring pusuyo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. Tunepi nampon karapat dapat, ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod, pong maganaka. Ampat akilala mi king karampatan mong bina, king pasabing ligaya mo, king ang one making upaya ning panga Diyos mo, ing may nang pangatao mi. Inyasa ing lunas ning Canaan mi, kinuwamya murin ke kami, banding makasalanan mi kabusla, ketamurin penibataning kapahamakanda, alang aliwano ne ing may nang pangatao mi, akim kuma ng maging sarili na, ning ginuming Yesu Kristo. King kapamilatan na, ring sablang anghel sa sambanda ing kadyosan mo, kabang mitutula lang alang kapupusan kingarapan mo, burian mo sana ring siwala mi, milawok laking karela, ngening king mikakametong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapin ing banal o iba, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi, itugtug me ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambun, kareting ayin mi. Ban pabanala na lahat para ke kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamay lasa ampong kamatayan na, kinuwane ing tinape, pe pasalamata na kaat pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na at nga na, kunan ye iti kayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na kaat pinuri, dinuwang ne iti karing disipulo na ngana, kunan ye iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang panalangang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan,
daptan yu iti king pamigaga na kayo kanaku. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Hinyanyening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi yakeka iting tinapay ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing arsobispo mi, iapong diksing kay kaming kura paroko, ding sablang pari at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepa inawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la at ding sablang meyango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alananga, ban kambening nuwan na Virhen Maria induning Diyos, kambenang sunuseng esposo na, kambering nuwan ay apostol, at ding sablang banal ami bye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mepnong kapanaligan ng ponlugod king iba, karingamanong tiro na kay katamu ning Ginoo.
Kabus mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng dyan mi ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi Jesu Kristo. O Diyos, sa ibaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metongan, agpang king kaburyan mo, ikang mabibiyan po magari manggaman king alananga. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man ke kayo. King mit mong tula, ipakita mo po ngeni, king mikakametong tamo, king kapayapan. Kaluguran kong kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, panig apumi king dibinong kamalan mo, king nung makanano mo kaming pakanan, king kakamal-kamalan ng katawan ng pondaya ning anak mo, makanyan mo kami naman sanang papangayin tuliran, mirakayanan king kadiosan mo. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Siklod tamo po. Aklis ning bansa para king pakalulot pamagbayo. O Ginong Diyos, pastol mi, pakiramdaman mo ng aklis ning balayan mo, kete Pilipinas. Kabang maglakad kami, king libis ning karalumduman, lalapit kami kay kangeni, magpakumbaba at magpakalunos, bala mo tupang melili, amenaboy bat king bangin. Magkapilit kakalawat, king matbud asanga, kukulyo, pasaw, pasaklolo. Itamongan po. Kalupan ng midadalit king salmo, panamdaman mi karing puso ming sisisit magbitkil. King lalulbog na kami, kening malalam aburak. Ala na kaming apetokluanan mang masyas. Lulunod ning albog ning korupsyon at kasakiman. Kalupan ning propeta Jeremias, amikot-kot king talaga. Aminan mi o Ginoo, antimoing panalangin ng barok. Uling mi kasalata mo, laban king Ginoo, etaya pementuan, at eta mo may kiramdam, king sinabi na ning Ginoo. Makalunos ng tutu, ing kabilyan mi. Ding mapanako, pagmayabang da, ing karelang akamkam apipandyan. Pagparatot dala, ring madakal at makabayo rang saken. Ding alahas a milyon-milyong pesos ahalaga. At magpakabsit, makiinuman, kingapunan, akayalaga ning pabanwang sweldo, ning metong at talapagobra. At ikami mo naman, O Diyos, king malatiman o maragulming pamagkulang. Maging kasangkapan na kami, ning pangalaganap, ning karalumduman, ning korupsyon. King pamanabot lagay karing fixer at karing police traffic. King pamananggap at pamikalat king kalaraman at peking balita. King pamananggap donasyon, iba't karing korap at mapanabuso. King pamanahimik mi, busal ning kairan justisya, pauli namo ning kaswelo king biye. Patawaran mo kami o Ginoo, uling pepaburen ming mag-ari, ing deukan, king kaya kaming lipunan. Itamongan po. Lulumod da kami o Ginoo, ding kalamidad, albug, ayun, silab, bagyo. Dapot may git pakareti, ring mismong sugat agewaring sarili ming gamat. Ding skandalong pamanyingit king budget, apamanako karing pakakalulo, karing pondo para karing healthcare da, pamagaral at ikasaplala da. Ding proyektong EUS2, kulang-kulang, makatud asukad materialis apangagawa. Amanako kaya kami, king tunay panyulong, ding pamilyang political dynasties, nabala mo ilaring bayong Panginoon at ikami ring kasamakda. Apapanatili king bansa, king kalokan, at manalig na aking ayuda. Meto nga bansang masaplala sana king buwis, dapot mapipirayit na king pangakolekta, at epa magagamit matulid. Itamongan po. Sinabi mo na kaya kami o Ginoo, ing mayap as sukat ning gawan, at nung nanomong bukod, ing panayan mo.
Ing mirapat dapat kami king matulid at usto. Ing lugod kaming mitmong katapatan, at ing mibibiya kaming mitmong kapakumbaban arapan mo. May bigo kami. Dapat kami midalako kapanayan. Uling sinabi ng Apostol San Pablo, iting kapanayan makabigo kay katamo. Uling ing Diyos, tigtug na nakaring puso tamo, ing kayang lugod. King kapamilata na ning banal na espiritong, pigkalub na kay katamo. Emo kami lelangan para king karokan, nune para king kayapan. Inatbus mo kami at piniblas, king bayong pangataw kang Kristo. Itamongan po. Pangisnawanan mo kami, king tepangan at tetaganlog. Bantalakad dakurak, king kasakiman at pamanabuso ning kayo payan. At gisingan mo kay kami, ing sigasig lumingap, magmalasakit, magmasabal, sumuyo at lugod alang nanumang kondisyon. Bustan mong ing kaligtasan, ding pekamay na, at alina mo ring pekamayopaya, ing maging tanda ning pangataw mi. Pagkaluban mo kaming tetagan, mitalakad king metong a Pilipinas, mangat mo king katutuan, katuliran, at malasakit. Itamongan po. Lukluk tamo po. Mapilan pong kapabalwan at paganaka, mumuna po, ating kapag masusyan tamo, king daratang ka-fiestan ding sa Blang Banal, o Todos Los Santos, king November 1, ing parokya tamo po, susundo tayo, ing meging kaugalyan tana, ing Walk of Saints. Anong nuka rin agkatantala ding parokyanos, amigayak, o miblas kalupan ning piblas, ning kekatang paboritong santo o santa. Atin tamo pong pre-registration, magmulang ini, hanggang king October 25. At king October 25 po, atin la pong orientation ding hanggang Macyabe king Walk of Saints. At king October 31 naman po, 3 p.m. ya po maganap ing Walk of Saints. At kalupa na po ni sadya, atin tamo pong atlong kategorya. Para karing 12 years old pababa, kids category, 13 hanggang 19 years old, teen category, 21 years old patas para king adult category. At sula po din kay katamong altar servers, king rap ning pasbul mayul para king registration form ang pong aluwang detalye. Kadwa po, ongoing niya po ing registration para king kumpil tamo king daratang November 27. Makipagungnayan tamo mo po king kay katang parish secretary king opisina ning parokya. Dakal pong salamat at maya payabak po. Talakad tamo para kintauling bendisyon. Inginuman tabeya kay kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ing iba, at ing anak, at ing banal na Espiritu, ing misa mi daune umena kayo king kapayapan ban luguran ampon suywan ye ing Ginu.